ikiremwa muntu kugira ngo kizabone ikindi kiremwa cyazahagarika igipimo cy'ubushyuhe bwiyongera buri segonda muri iyi si. Ibyo bigoye cyane nk'uko twakongera kubona igihugu cyifashisha amacumu n'imyambi, amagare n'amafarashi ubundi kigatsinda intambara yo kumena amaraso. Ubu byarahindutse ahantu henshi, ubwo buryo ntibukigezweho mu isi ya tekinoloji bidasabye ko abasirikare bahura imbona nkubone. Urugamba rushobora gukorwa n'umwana muto wicaye mu cyumba kanda buto gusa, agasohora imiriro mu binwa by'ibibunda bya rutura biteretse ahantu runaka, ubundi abantu batagira ingano bakasiga ubuzima. Ibi bisobanuye neza ko urugamba rusaba imbaraga z'ubwonko kurusha imbaraga z'umubiri. Ubu hariho amato y'intambara, indege z'intambara, ubu umugabane wirabura nawo ntabwo wasigaye mu guhangana n'intambara hifashishijwe kajugujugu zakorewe intambara, zagenewe urugamba gusa. Niyo mpamvu nka Mera Rwanda twazinduwe no kubabwira kajugujugu 10 zidasanzwe zifashishwa n'ibihugu byo muri Afurika mu guhangana n'intambara zimwe na zimwe. Nyuma y'iyi video uraba bamaze no kumenya ibihugu byo muri Afurika bidasanzwe birindwa mubi mu buhangange bwo kurwanira mu kirere. Ese wari uzi ko u Rwanda narwo ruri muri ibyo bihugu? Mbahaye ikaze kuri Mera Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Kaze neza mu kirere cya Afurika. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe, nukundi no video kandi like, ubundi nibigushobokera uduhe igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Dore kajugujugu 10 za mbere zo kugaba ibitero zikoreshwa muri Afurika. Aerospatiale Gazelle. Aerospatiale Gazelle ni iri ku mwanya wa 10. Iyi ni indege idasanzwe yifashishwa mu guhashya umwanzi. Ni kajugujugu yoroheje kandi yo kugaba ibitero yakozwe na sosiyete y'Abafaransa Aerospatiale mu 1960. Gazelle ni kajugujugu itandukanye kandi ishobora gukora imirimo myinshi nko gushakisha, gutata, gutwara, guhugura abapilote no kurwanya ibifaru. Gazelle ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 4 cyangwa 6 tw'abarwayi cyangwa kwikorera ibiro 590 by'imizigo. Gazelle ishobora kujyaho imbunda ya milimetero 20 cyangwa misile enye za HOT zirasa ibifaru bidasanzwe. Gazelle ishobora kujyaho misile enye za Mistral zikoreshwa mu ntambara yo mu kirere cyangwa rokete za milimetero 68. Gazelle ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Algeria, Botswana, Burkina Faso, u Rwanda n'ibindi tutarondora. Reka tujye ku mwanya wa 9. MD-530 Kayuse Warriors Plus niri ku mwanya wa 9. Kajugujugu ya MD-530 F Kayuse Warriors Plus ni kajugujugu yoroheje y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika MD Helicopters mu 1980. MD-530 ikurikira ubwoko bwa MD-500 yakozwe hagendewe kuri Hughes OH-6 Kayuse. MD-530 F ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 3 cyangwa kwikorera ibiro 680 by'imizigo. Ishobora kwitwaza imbunda ya milimetero 12 cyangwa 7 cyangwa misile 2 za FN-Hestro HMP-400 cyangwa misile enye za AGM-114 Hellfire cyangwa roketi 7 za Hydra 70. MD-530 ni kajugujugu yoroheje yamenyekanye kubera ubuhanga no gukora neza. Akenshi ikoreshwa mu bihe bidasanzwe by'intambara, itanga imbaraga z'umuriro mu rugamba rubera ahantu hagoye. MD-530 F ikoreshwa n'ibihugu 3 byonyine muri Afurika, ari byo Kenya, Uganda na Nigeria. MD-530 F yakoreshejwe mu kurwanya iterabwoba no kurwanya ishyamba ndetse no kurinda imipaka ndetse no mu butumwa bw'umutekano. Reka tujye ku mwanya wa 8. Uyite Mi-17 cyangwa Miri-17 Multirole Helicopter. Miri-17 ni kajugujugu itwara abantu ndetse ikoreshwa mu kugaba ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete Miri muri za 70. Mi-17 ikomoka kuri Mi-8, imwe muri kajugujugu zikoreshwa cyane ku isi. Mi-17 ifite moteri y'imihoro 5 n'indi mihoro 3 yo ku murizo wayo biyiha imikorere myiza kandi yizewe. Mi-17 ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 24, udutanda tw'abarwayi 12 cyangwa kwikorera ibiro 4000 by'imizigo. Mi-17 ishobora kujyaho imbunda ya machine gun ifite 12x7 cyangwa Cannon ifite 23 cyangwa misile enye za Shatam V cyangwa Attack V zirasa ibifaru. Tutibagiwe na misile enye za Igra cyangwa R60 ziraswa mu mirwano yo mu kirere ndetse na roketi za milimetero 182.
Mi-17 ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Algeria, Angola, Burkina Faso, Benin, Sudani, Togo, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, u Rwanda n'ibindi. Mi-17 yakoreshejwe mu bikorwa bitandukanye nko gutwara, gukubita, medevac, gushakisha no gutabara ndetse no gufasha umuriro. Reka tujye ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga Mi-24 kuri 35 Hindi. Ni kajugujugu y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete Mir mu myaka yo muri za 70. Ni kajugujugu idasanzwe ikoreshwa mu bwikorezi no mu kugaba ibitero. Hindi bayitwaje imbunda ya milimetero 12 kuri 7 cyangwa imbunda ya milimetero 30 cyangwa misile 8 za AT-6 Cpro cyangwa AT-9 ataka zirasa ibifaru, cyangwa misile enye za R-60 cyangwa Igra misile ziraswa mu kirere, cyangwa roketi za 57 mm cyangwa milimetero 80. Mi-24 kuri 35 Hindi ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Algeria, Angola, Burkina Faso, Chad, Misiri, Ethiopia, Cote d'Ivoire, Zimbabwe n'ibindi. Reka tujye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga kajugujugu idasanzwe yitwa Loivac. Loivac ni kajugujugu ya moteri imwe yakozwe na sosiyete yo muri Afurika y'Epfo Denel mu myaka yo muri za 90. Loivac niyo kajugujugu yo kugaba ibitero ya mbere kandi rukumbi yakorewe muri Afurika. Loivac ishingiye kuri Aerospatiale SA-330 Puma. Ni kajugujugu yo gutwara abantu. Loivac iba yitwaje imbunda ya milimetero 20 cyangwa misile 8 za AGM-114, misile zirasa ibifaru, cyangwa misile enye za Mistral cyangwa FIM-92 Stinger zikoreshwa mu kirere, cyangwa roketi zirasa milimetero 70 cyangwa milimetero 38. Loivac ikoreshwa na Afurika y'Epfo muri Afurika yaguze 12 mu 1999. Loivac yakoreshejwe mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kurwana kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yerekanye ko imikorere yayo yizewe. Reka tujye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga AH-1Z Viper. Ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika Bell mu myaka yo mu 2000. Viper ni version ya AH-1W Super Cobra yongerewe ubushobozi ishingiye kuri AH-1 Cobra, kajugujugu ya mbere igenewe kugaba ibitero yabayeho ku isi. Viper ibiriho imbunda ya milimetero 20 ikitwaza misile 16 za AGM-114 Hellfire, cyangwa roketi 13 za APKWS ya kabiri, misile enye za AM-9 Sidewinder cyangwa AM-120 Abrams zikoreshwa mu guhangana n'izindi kajugujugu mu kirere. Viper ikoreshwa na Nigeria muri Afurika. Nigeria yatumije 24 muri 2019 mu gihe Super Cobra ikoreshwa na Kenya. Reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga T-129 Attack. T-129 Attack ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo muri Turkiya TAI mu myaka yo muri za 2010. N'ubundi bwoko bwa Agusta A-129 Mangusta, ariyo kajugujugu ya mbere y'ibitero yateguwe kandi ikorerwa mu Burayi. Attack ifite moteri nyamukuru y'imihoro 5 hamwe na moteri y'inyuma y'imihoro 2. Itanga imikorere ihanitse yo kwihuta. Attack ishobora kuba yitwaje imbunda ya milimetero 20 cyangwa misile 8 za UMTAS zirasa ibifaru cyangwa izo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire, cyangwa ikitwaza ibisasu bya roketi 12 za Siliti cyangwa Hydra 70 cyangwa misile enye za Stinger cyangwa Mistral. Attack ikoreshwa na Nigeria gusa muri Afurika. Nigeria yatumije 6 muri 2019 mu rwego rwo guhangana n'iterabwoba. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Mi-28 Havoc. Mi-28 Havoc ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete Mir mu myaka yo muri za 1980. Havoc ni kajugujugu yagenewe kugaba ibitero ishobora gukorera mu bihe byose ndetse nijoro n'amanywa. Havoc ishobora kuba yitwaje imbunda ya milimetero 30 cyangwa AT-9 ataka 16 na misile za AT-6 zirasa ibifaru, cyangwa misile enye za Igra cyangwa R-73 ziraswa mu mirwano yo mu kirere, cyangwa roketi za milimetero 80 n'I122. Havoc ikoreshwa na Algeria na Uganda muri Afurika.
Algeria yatumije 42 muri 2014 nayo Uganda itumize 3 muri 2020. Biteganyijwe ko havuka izazamura ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Algeria na Uganda mu bijyanye n'intambara zirimo ibifaru cyangwa mu guhangana na kajugujugu z'abanzi. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Ka-52 Alligator. Ka-52 Alligator ni kajugujugu yo kugaba ibitero ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo mu Burusiya Kamov. Mu myaka yo muri za 90, Alligator ni kajugujugu ya Coxiolotol, bivuze ko ifite moteri ebyiri nyamukuru aho imihoro yazo yikaraga igereranyijwe mu byerekezo bibiri bitandukanyije bikarushaho kuyiha umuvuduko mwinshi. Alligator ishobora kuba yitwaje imbunda ya milimetero 30 cyangwa misile 12 za Vickers cyangwa ataka zirasa ibifaru, cyangwa misile enye za Eagle cyangwa R-73 ziraswa mu mirwano yo mu kirere, cyangwa roketi za milimetero 80 cyangwa 122 milimetero. Alligator ikoreshwa na Misiri muri Afurika, yatumije 46 muri 2015. Biteganyijwe ko izazamura ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Misiri mu bijyanye n'intambara yo kurwanya ibifaru n'izindi kajugujugu ndetse no gushakisha amakuru y'intambara za electronique. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hahiye kajugujugu. Ku mwanya wa mbere turasanga AH-64 Apache. AH-64 Apache ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika Boeing mu myaka yo mu 1980. Apache niyo kajugujugu iteye imbere kandi ikoreshwa cyane ku isi, aho ikoreshwa n'imitwe irenga 2000 y'ingabo mu bihugu 16. Apache ifite moteri y'ibanze rotor y'imihoro ine n'indi moteri y'imihoro ine y'inyuma ku murizo wayo. Apache igira umwanya w'umupilote n'ahicara umuntu ukoresha imbunda, hamwe na turret yashyizweho umusaya ku birwanisho. Apache ishobora kwitwaza imbunda ya milimetero 30 caliber ndetse na misile 16 za AGM-114 Hellfire, cyangwa misile zisenya ibifaru za Spike, cyangwa misile enye za AM-92 Stinger cyangwa AM-9 Strindewide, misile ziraswa mu mirwano yo mu kirere, cyangwa Rocket 76 na Hydra 70 cyangwa CRV-7. Apache ikoreshwa n'ibihugu bibiri byonyine muri Afurika, ari byo Maroc na Misiri. Maroc yatumije 24 muri 2019, naho Misiri yatumije 46 muri 2018. Mu Gushyingo 2018, Misiri yasabye ko yagurisha Apache 10 zo mu bwoko bwa AH-64E kuri miliyari imwe y'amadolari. Inshuti zacu mwe mudukurikiye nta dusubike ikiganiro menya cy'uyu munsi. Njye wakibagezegaho ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere wari ugeze hano, wakora subscribe ugakanda like nimba wakunze no video. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kujya muri comment. Ndabashimiye ko mwabanye natwe. Mugwiza amashyo tuzongere gusubira amatavuna imitozo.